mai I pōtiki rua ki te toka a Taiao. Rere iho ki ngā tukemata o ka hungunu. Ngā reo irirangi o te rāwhiti. Mōre nei te whānau, nau mai hoki mai ki Kapu Tairawhiti kei te whanga o tūranga māua I tēnei ata, and as we can see, the waka te Tairawhiti has just birthed here moments ago. Te atawa hoki ne. Anyway, speaking of te Tairawhiti, it's time now to sail away to another episode of Kapu Tairawhiti, bringing you the latest stories from Tūranga FM, Radio Ngati Porou and Radio Kahungunu. Nā I tērā tau, I puta te karanga ki ngā kaiwhakaari reo Māori mō tētahi teranga hou o te hōtaka e mōhio whānui tiana ara ko Kairākau. And on today's episode of Kapu Tairawhiti, we are in Te Ararua, where an episode of Kairākau was recently filmed. And this episode centres around their tipuna tū whakairiora. Radio Ngati Porou's Paora Brooking popped along to the filming to see if he could score himself a role. Kia ora no ka mātakitaki tātou I tērā kaupapa whai muri I ngā tai pito pito hurinua I te Tairawhiti. Kua whakaritia e Taiora Surf, ko etahi akoranga no manga kaieke ngaru tamariki mai ngā tau e ono ki te hunga rangatahi te kaumawaru tau te pakeke. Ka mutu he whakataitai eke ngaru hoki te kainamu mai nei mō te roanga atu ngā kōrero tēnā whakapātu ki a rātou. Ki Tūranga Ināi nei, no ina nahi rā, tūwhira mai ai te whare hou o Mātai Research Centre I Tūranga Namanui a Kiwa. I tai atu a Minita Shane Jones no te Pāti Aotearoa tuatahi hei whakakanohi I te kāwanatanga. I reira hoki te kahika o Tūranga Arehet Stoltz. Me ngā tine uri o Tūranga whānui hei taunaki I te kaupapa nei. Kua toru tau a Mātai e tatari ana kia tū tēnei whare, a ko te whainga nui kia whakawhanake hia ngā momo rangahau, e hina tore mai ai e tahi māramatanga I roto I te ao haora. Ki Kahungunu Ināi nei, ka tū te hui a iwi ki Waipatu marae hei te ruatakau, mā ono o tēnei marama. He hui tēnei hei matapake I o tātou ake āhuatanga mō te kotahitanga. He wāhi pai tēnei ki te kōrero me te whakawhitiwhiti whakaro I mua I te hui taumata. Ka tīmata te pōhere hei te iwa karaka, mō te roa ngā atu o ngā whakamahuki, whakapā atu kia waiora, 0800 524 864, a kāti, koe rā ngā tai pito pito o te wā. Kairākau Season 4 is set in pre-colonial Aotearoa. It's a historical 100% te reo Māori action drama series for whakaata Māori, funded by Te Māngai Pāho and New Zealand On Air. Now, Kairākau explores the relationships, duels, personal dynamics, loyalties and betrayals, emotional hurt, and ultimately revenge between warring tribes. And recently, Radio Ngati Porou's Paora Brooking went to the filming to find himself a part in the show. Do you think Paora would make a good tū whakairiora? No comment. Anyway, let's take a look at that story now. Kia ora whānau, Paora here. Today I'm up in the beautiful rohe of Wharekahika, where Velvet Stone Productions are filming the next series of Kairākau. The next series involves local tipuna tū whakairiora. I'm heading in behind the scenes to catch up with a few of the actors, to catch up with the production team, and see what it takes to put a series like Kairākau together. Follow me. I'm here with Rangi Tukunoa, who is the director for the Kairākau series that's currently being shot in Matakawa and here in Wharekahika. Bro, how's the shoot going? Awesome. I mean, hey, look at where we are. You know, koe nei te kāinga tūturu o tētahi wāhanga o tēnei tupuna rongonui, a tū whakairiora. So, wai mari e mātou, ka tai mai ki konei, ki te pokapū o tēnei takiwā, ki Wharekahika ki Matakawa. So, we're loving it. And this is the first time actually in the series that we've come to a place that pretty much just behind us is Tokamapu here, the actual pā, and that's the scene that we're shooting today. So today is about tū whakairiora coming into Te Aotaki's territory and meeting his future wife, Rua Taupare. The big one for me today is I hear you guys are looking for some extras.
Am I dark enough? Oh, yeah, of course you are. Look at you. I'm a bit of a different colour grade, but you taking all sorts? Oh, taking all sorts. Actually, you'd be a good tuna catcher, I think. A hinaki carrier, you know, important job. Make sure our people are fed. So, yeah, we'll find somewhere in there for you, bro. I don't think this man next to me needs any introduction. He was just saying off air, the last time he seen me, I had hair. Lots of it too. Beautiful locks. And we're here on set at Kairākau series filming Tū Whakairiora. Of course, I'm with Te Kohe Tūhaka. Kia ora, my brother. Kia ora tātou otira, kia ora tātou whakarongo maina. Good to see you, my bro. Honestly, straight up, it's mean to see you. Now, I couldn't get the part for Tū Whakairiora. They need someone who was tall, dark and handsome, and unfortunately I was a bit too short, but they've got you in. How's it playing one of our most famous tipuna? Well, let's be honest, so the real kōrero was, I bumped into Baba Campbell Jews at Wakama. And it wasn't the tall, dark and handsome part he wanted. He goes, no, we need a black fella like you. And I was like, is that all? It's just because I'm black, that's why you want me to play it. But in all seriousness, it's a little bit of a full circle moment for me. You know, growing up on the coast, coming here to do papatipo horauta, you know, working alongside you, and then coming back here to see all the haukainga and to revisit some of these places. It's pretty special. And having my own kids who have whakapapa to hene mauria, my big fella's here is actually doing some work for the first time. I'm in that space, I suppose. That's where I'm at. Yeah, I know there's a lot of responsibility on it, but I feel like everybody here who's come to see what we've been up to and how we've been going about it. I know there's been lots of stuff in the background to get it all ready and rocking for us, but I think the biggest important part is having everybody here. Of course, this lady takes no introduction. She's world famous in Radio Ngati Porou. Moerangi tihore, kia ora. Kia ora uncle, kia ora e te iwi. Are you able to tell us who you're portraying in this series? Ko taku kiri puaki, kua Waimaria a kia rua taupare, he whakakanohi aia. Now, how kōrero ki ngā rangatahi e hihia ana ki te mahi e nei mahi? Whāia te ngā kaureka rangatahi mā. Te koutou taku pakeke i te wā i whakarihe mātou i te kiriata o Poi, atu i Waihau i rau kōkore. Kua roa te wā, kua atu i te kaumari mātou no te hopunga o taua kiriata. Nā reira whāia te ngā kaureka. Mena e rongo ana koe i te āmaimai, he tohu tērā kia whāia. Whāia tō ngā kau auaha, he auaha tātou katoa. Me taku mōhio e rongo ana i tētahi wairua e tō mai ana, e karanga mai ana ki au kia hoki pēr ki tēnei ao. Nā reira, koira, whāia tō ngā kau reka. O tēnā, nā mihi nui kia koe e whai wā te kōrero kia tātou i runga i te reo irirangi anō. Tēnā koutou, tēnā tātou i te iwi. Kānei te aroha. Hika kāna te ngākau. I can't wait to see Kairākau Season 4, especially that episode on Tū Whakairiora. Thank you for joining us today on Kapu Tairawhiti. We'll have more for you next weekend, but for now... E te ti, e te tā. Hei kona. Yeah, I should have trialled for Tū Whakairiora. Yeah. Only at Tamararos wasn't available. Yeah, you would have I got would it. have nailed it. Sorry, Te Kohe.